So non si ako December ciklo January ciklo nang naklo. So the French fry laki chicken and cheese nuggets thola so mata bangke do polo yo fry kera hi hanta hedi tasty aku tasty ma no not okay nani situ like this Hello everyone, good evening. Welcome back to my another vlogs. So pini vlogs ke ekdam insam pijo athe non kala. 3 baje lon sidola hadi bosta ekdam arve ke jang pini adap prang pen hadi arni oplu ekdam khun melan duk pikan hadi. So ada bang kini di video bang start unde de last non bang si video bang start pok to arni kang sam hadi. Bang ke arve ke jang log ni limpak lai te. Jangsir di arni to oplu jalo Arve jang yo so non si ako December ciklo January ciklo nang naklo so non bang la arve jang abotor ho di garma garam pokori kichu bang ekdom chubi upol as non bang ke nili la sa ki juni hormu bang si salam dam po so nalitum tanang duning na hai ke arve ke theu ke kali hedi champlak lo cham sinsan lola thengpi thengprang dum kaning arong po la mir tuman talo ekdom aduk bangkak et elojo la mani plan no antalo aduk ave etlojo jangsir sar dola Hello everyone non bank ni lipa ghor nang le tuelo la pendak thek long lo la hini hormudo isike french fry isike chicken and cheese nuggets chicken and cheese nuggets thola so comment ke so pini la lo selam pon po ari kang samsa ke jun pha so nala duri kha isi kan bang ke wo okle di po okle arapi hek epo angsi la pro ekdom grinder kori I ja di patuk ni ja di jo la son no opomo bang ke la si pokori son selam si padum fry ja di jo la son opo bang ke adha ke selam la adha dolang ni dolang puchi site ne de kasnon si endam se konon kitun pon to populo ke fry pon to po actually la ke fry ni lason ke ake wai lang jo kere ida ko so lo kasi non ba ke jang thu pi pon po fully bas kapre kasih pasal hadu atau square atau triangle hadu kapre kasih hadi la ben la hormu ben te kere hi bang bi munak la jam mane do anta jog de la hedi jang thu pa ves velop lo esi hini ni pilop long de jang thu ekdom ikda bare pamati di la se do anta e bhoi ves jog de la ama kere hi bang si bi thu hek la jam so la dak hedi cheese ta do me di la ben la mo fry pa mi lop long de cheese ta ekdom pu wunglen ason do pola da abisi apor nani la 5 minutes la mane brown color bang witi ke la po ar no bang pa he far le boy na po la ok le ke fry san he din jo la san lo mane french fry sita la son ma di brown color bang witi men miti ke fry nang bom ti di jo la son lo ta ahom bang ke okay chicken and cheese nuggets hello 450 gram anjo okay the full price okay 59 na adorable ke sala ta pokori le matidi la chicken pokori poson la hedi
ini ke ni bang pukuri selang ponji piala ama dog fresh long lang lo la thek long lok masih la sebenai pin lah di so la kebenai honali tuan tan na share pon iklang piala la se la na share pon iklo la pen la so hormu ke khula biwer da heno na le ton fresh long se biwer nang ji data pu bor pa mi se binang ji arjiding biji pulong te kalite heno da praji athe ok pinak mati di arloke lapeno chicken nuggets kichu pon inji phan ke sa si chodang pon poplo sa ge dang pon ji ke gakhir sa si chodang pon pojo kela bang ke hanso lapen Arve Jangsir hot ba Arve Jangsir doktor ji lason gorma gorom pokori lapen sa gorom jun ponong oplong thedi ekdom mane Arve ke jang kisi enjoy dunong pokre di sonali tunta lason claim ke mane kin mo comment long thanita mane Arve jang loplong te lason sa jun don pok ko Arve ke jang ta enjoy dun bom ya hedi so lasinon pake sa kedang pon bom lo jo Tasty? Angkut tasty mah? Mana nak cuka? Nah, ni si cuk. Like this. Lapen sa ke jun la pula ben pen ting ichok lo jo lapen so martum bangke apolong si jo computer lang doning ni dun sar lo ekdom cartoon lo ke lang ita hedi lapen ne bangke bet long pen si enjoy lo than ke lang dun so ne phanang disturb te delo mati di si video jong senal tumna lining dok long te like comment pi ik tha tatang te dak sing tonik po